Čaute, moje meno je Lukáš a moje Matej. Vítam vás pri videjku na Impressions. Impressions je napodobňovanie postav vlastne všetkého. Nebojte, nekopírujeme žiadne video. Dúfame. Neviď, sme pozerali od Luka Oculus Rift 3 hry. Dúfam, že nekopírujeme nikoho. Strih na pripravenie. A prečo si to? No. Prvá postava bude It's me, Mario. Mario? Super Mario. Áno. It's me, Mario. Troška hlubšie. It's me, Mario. Teraz ja. It's me, Mario. It's me, Mario. Počkaj. Prepáčte za to, že vám možno odsekne uši za to, že tak brzga, bo už troška staršia postava. By the way, narodil som sa, keď sa založil YouTube. Ďalšia postava je aká? Ďalšia postava bude Lilo a Stitch. Myslíš Stitcha? Stitch. Ja som Stitch, prichádza v mieni. Ježiš. Hello, my name is Stitch. I'm very baby, and I kill Matej Varinsky. Yeah! Hello, Stitch. Hi. What are you doing? It's unblibet. Ďalšia postavička bude náš menší Gandalf. Gandalf. Ja? Počkaj, Gandalfa? Počkaj, ak som mal to kúzlo? Shall not pass. No! Shall the pass! Ja to neviem. Lego. No teraz Ja to poviem lepšie. Shall not pass. Dobre, Práve ďalšie. sú blesky. Dobre, kto je? Čo je? Postavičkou i poslednou postavou bude Barack Obama. Barack Obama? Presne tak. Barack Obama. Ladies and gentlemen, welcome in this video. I don't know. I am a black guy and it's this a lamp. Ja neviem Obamu. Dobre, teraz spravíme rytmusa. Dobre, najprv ide rytmus. Hej, počuj, kamarátka, ako... Dneska to bolo strašne dobre. Kde máš? Počúvaj. Kamoška. Presne som za tebou z Afriky, aby som ti niečo dôležité povedal. Jebem ťa. Ďalšia postava ide byť Adolf. Ďalej to nejdeme to prezisko hovoriť. Ich bin Adolf. I kill Matej Varinsky. Ich bin happy. Bože, čo som to... Hitler! Nein, 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 nein,